Kamu ang taray sa inang kasulbara. Ida mangon, atur ting uluna, ulanggo pa perdalanan karakter di dalaning. Sangat laut tinggal di Batam. Jadi nung maliling pinaludibot ang keluarga ni Bapaw doon. Dito na may ano. Ayaw tinggal di Medan to, di po mas mataran. Jadi malaki pa ni Hatta, ala di basa-basa na ni palumehon ni Hatta, di madadana di keluarga. Masay gumos, bang luhangin di mo ang taray sa inang kasulbara. Asa buwag kamu di tangyang mo. Ang gitma. Sahag ang kanasinita. Sita-sita niya anak ko namin yung asang puso ko doon, magbalas surat sa mga radyay ng sulbara. Magbalas niruha mo dito matungat ka sa luhod na. Dahil magbasanak ma, iguar nito hanta. Unang guli-guli ko hidup ni Bapaw namin yung ima ng bosta mo. Bulutog ko ng lobibe, ima hatong mga niya mga radyay ng sulbara. Ibaga sa parting ginoon, atas nama keluarga, panglumaan. Bulutog nga dong, ang kanang urang lobi. Di barulaw ni Damangon, at oras di buluna, di amo sa loob na makahulong namin. At ang ninadua-dua doon naman doon, di pa doon napuran na nihatot ni Burong ni Raja. Bulutog nga dong, ang kanahurang. Wala po kamuma sa pagkasarohan. O pwede ang mataraja na tusulbara, usaw ay masongon singkat ni damang tambos ang di pangalibagaso. Dia Damangon, lima amani berarti. Namar buar Simon Papahan. Tubuh ma di tanggal 1 sia 12 tahun 1970. Kurang lebih ma nang umur na 51 tahun. Perhasotan ma dot purni rajai ursilawan. Di basa-basa tuat kado dinasida 5 dadana. 2 ma anak dulu ma guru nangadong lobe nampak kasohodan. Jadi amang raja inang sulbada. Ia guar ni opunami namar guar opusok ido. Namangalap purni rajai burus ijak siap kuta ating di Samosir. Ima nasongon punani hari ni Damangon. Itu bunyi punami opusok ido non 2. Anak na perjulung ay ima namang guar opu suri malam. Namangalap purni rajai burus ijak. Anak nomor 2 ima opu tioma namangalap purni rajai buru buntung. Saya puta sapa di Samosir. Orang tu Damangon ima saya peparan ni opu si nomor 2 ima opu tioma namangalap buru buntung. Ima nasongon bona tulang ma bono di jamang nombos kang di bagason. Dia opu tioma yang nakona obat mabawa obat buru. Opu nami si nomor sada ima opu risma. Namangalap purni rajai buru buntung. Ima opu buntung. Nomor 2 warga punami ima opu Roma. Opu Roma namangalap purni rajai buru istijak buru buntung dot buru nadia. Ima nagabi tulang ilon sadarion. Abatuluhon ima opu martuki. Namangalap purni rajai buru buntung do buru lupa raja. Opu sinomrobat ima opu sanggam sahutama do opu Romawi di Jatar Parihat. Dia borong tu Damangon ima si peparan di opu nami opu Romawi Papahan. Ima naking namangalap purni rajai buru istijak buru buntung buru nadia. Ima nagabi tulang iba sabut di ulang perpakat di Damangon. Jadi marbabau udah mau sudah mangon opu masih tangan bapak udah umma di nomor 2. Apalagi kadung ma bapak tuana opuku. So ini mah kedekatan ni keluarga namin. O
orang tu mangon ima nak keningan sian opor mauli. Namang halap pur ni rajai burus jejak buru untung do burung nadia. 10 mga tubo. 5 anak, 5 buru. Dia anak siya kangan 5 amaro mauli. Namang halap pur ni rajai buru nenggora. Anak si nomor 2 5 Amariama na manghalap puro ni Rajay puro si Daulo. Anak si nomor 3 5 Amarona na manghalap puro ni Rajay puro si Daulo. Anak si nomor 4 5 Damangon Aman Berhenti na manghalap puro ni Rajay puro si Laban. Anak si nomor 5 Aman Nadim na manghalap puro ni Rajay puro ng ayat. Dia buru 5 buru ima iboto ni babodak po. Ay buru sa kangan marhamulim ma to anak ni namoray marga tinapuna. Buru si nomor 2 marhamulim ma to anak ni namoray marga silalahi. Buru si nomor 3 marhamulim ma to anak ni namoray marga silalahi. Buru si nomor 4 marhamulim ma to anak ni namoray ima marga siregan. Buru si nomor 5 marhamulim ma to anak ni namoray ima marga si Tohang. Jadi orang tu dah mangon ima nak teling aman yang berhenti. Ima anak si nomor 4 dan opro mauli. Dia dah mangon kabido maranak marboru. Ima nak teling 5 ma tubuh ni nasiga. 2 anak tulu boru. Tangarong doge namar hasogona. Masih gumos pangluhamin di mo ang taraja na kasolibara. Asa buwag kamu di tangyang mo. Ang ma. Sahab ang panasinigta. Cita-cita niya anak ko namin. Nasanggit puso ko ito. Mabalas wata ang rajay ng solibara. Mabalas niroon mo ito matungat ka sa luhod na. Dahil mabalas ma. Iguar nito hanta. Di mo pamiluan namin. Di ka mo ang rajay ng solibara. Buwag kamu di tangyang mo. Kumparan ni Damangon. Ang ma. Tu gabi na usugo doon, gabi sauk ma. Magkirasan na daw, madjusin na jonok ma. Nangat ka sirok nito di yanapon namin. Doon nga magudang be, anak do puro namin. Ang ma. Saudi, partititang yang mo amang rajay ng Suribara. So kung ma nagugumaturak namin. So kung singkat, di damang nawawalong ni Hamion. Ma Tuhan tama napatulusot di dia Tuhan tamay mana di siya muna o may mana di sugo kasonang ani kasamar kami sonang may sa loob na ng keluarga tinanggalon na totong ma dila Tuhan ta abulabol oras ma di kita sa loob na yung mataraja nagkasuribara wala dumadong na orang lubi oras di maapang may tama oras manila oras jadi daruti ma dinamas panganon